KATV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Rong sopi kapaching thur ponjia phanpura non KAC kacharibom CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen bokalia along satami municipal board pu pangdak ponlo. Bangso phi ward commissioner atuma phanpura sai hem satami pathik ponlo. Bonta bangso bokalia municipal board asai hem abangke kanghap arni abangsi aphai ongmunak asonsi thek ponlo. Ingpuchit satami saipu saipia tumabang ada porphai kepen porphai pli an sai hemalong kedonangji adimalong abangke ada porphai kre sira achitim kedernai satami porphai kre hini pen an parabangke sai hemalong kachido bang bedet titia jok ratatum sai ahem asai amo ki claim japhan kisung hangjo an pinlo. Adap sai hem ingpu wak pen apor piako sai hem pen sai pu sai pietum kachedam et titia jok jokidar aphansi narlusini sini abangke sai hem padopo madule bang setami ajata sai amota kichun angthek avedet titilo. Bangso puthak ratatum kaning rijo jok pherangke abitung atum adimaklong along an palidamsi ahok alamthe patini damlo. Bangso puthak inut bokalia municipal board asai hemalong klembang pu kachetong lok penajok pherangke tum karjupanahut parlin parlo et pensi than pachini donlo. Official government role to ajit din to follow hua nai moi dekha mote karon senior staff nai buli play junior staff je gusi jabo setu hobo na lage actually কিন্তু ji hoise etu karone ami chairman sir ko information dim chairman sir executive body ase তাহলে ji সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লব মানে এটা কথা কবি এটো কৰ্ম ফাপৰি আমি কেন as like তেনেকৈ হৈছে কাৰণ সুবিধা লৈ সকলো নাই আজি সুপিৰিয়ৰ অফিচাৰ বেলেগ কামত গৈছে গতিকে সেইটো সুবিধাটো ল'ব বিচাৰিছে আজিৰ কাহিনীটো তেনেকৈ হৈ আছে দেখিছো নিউজ ৰিপৰ্ট হাৰসিং ৰংহাং KATV নিউজ Surihini Rankor Rapli Asengkan Kimi Karbi Khelong Rilong Pada Farman Dipu Medical College and Hospital Adungalong Kedo Rong Cheklam Porthimi Kungripi Adovan Kang Theralong Kove Banta Surihini Lapen Milur Kang Ther Surihini Sose Kekai Padopon Lason si Karbianglong Angkang Pialong Kai Kiamat Monsam Pendanglok Karbianglong Arlo Kedo Kekrehini Atum Choklem Chodam Kemisenji Aphanpura Kedam Tang Surihini Rankor Rapli Asengkan Arkoi Kechengsi Arni Porthimi Kungripi Adovan along Kardom Kardi Pen Milur Kang Ther Kekai Asai Dengpon Bangso Hut Karbiari So Ejang Aklim Angphar Sarpi Sarpu Doan Abura Krempen Chenglok Chikli Lang Tomon Lapen Ron Mai Pen Kepajok Ponjia Phansi Bangso Milur Kang Ther Porthimi Kungripi Arnam Pia Phanpanong Si Surihini Sose Amilur Kang Ther Kaipon Lopusi Ningjepon Artan lo pini abang laso diklaim pon abang la ihelo nili mangmun ason nili kachini dun ipie birta la pulo nangli tu longri khai dhorong apharman non piniar ni phan sungsi la atkoi tarigi si arni milur surihini la pente Banta Surihini Arna Maphan Pajunanji Karbi Atumta Isya Long Rido Isya Khai La Pentela Tumta Isya Rondo La Si Ikai Si Ni Si Non Prang Edo Thekja Phan Arna Mahir Jumi La Si Milur Pen Bantan Stame Nitung Ning Sam Kuselang Litung Nang Pulong La Si La Soteng Bangsi Picholo Kei pulote Karbi Anchot Kali Monit do anta Isya Keido Lasila do anaphan Kepajok Ponji Aphansi Bangso Sai Deng Ponlo Non Kebang Ji Jangmia Cheklo Mate Bihu Dam Dera Pilote Det Along Konatni Kaprek Akisung Nang do Tahai Laso Pen Kepajok Ji Aphansi Banta Surihini Lapen Milur Surihini Abangke Kekai Pon Puta Pachini Pon Ahoko Lasi Thai Pulutang Te Litum Karbi Budet Kalilo Munit panote ba ibet lo la so pirthe long ke do ke la sikado beta reng rapen neng athenon la
mohongana marleng lam ta baju kon pinang kok no boy hak biwa philo tangte kopine isi ghoton do thai kedan kopine do ta hai la so pyo thena ne chikli ta hai na ne to mon ta hai lang ta hai ron ta hai ke so ta hai la som do la posi nang tung la ke ram rong chok sitame nang tu milur suri hini banta suri hini thoge piwek tu pusi pini la so kar chu gelan chom cholo News report Harsing Ronghang KATV News. Station angkang Harilal Basti arong along kedo Ajmal Hasena Chor Purnima Begum Arta Inkoi Rahini Kedamtang Arkoi ni Phai Hini Arni Amithang Ahem along amat Kopi Koson Penlone Amithang amat Apranchar Mudet. Ajmal Hasen Pen Purnima Begum Atum Angbong Chepachor Det Pen Chiklo John Plivetlang Bonta Kopi Alam Penlone Arkoi ni Phai Hini Ada Porphai Kebra Chitim Apor Malom Kokthat Chipidetlu. Nilita ada porphai ke papor malom hithi kedam bangso phi phone pensi bangso pran ka chipi det aputhak nang pachini det aphisi nili adungarai aphan birta ke enthu pen ahok lopu abirta longsi raikom sai khi aphan pachini pon lopusi VDP maipu Abdul Mutin talukdar pen pachini pon মই বজাৰত গৈছো 10টাত 10:30টাৰ সময় এজনে ফোন কৰিছে বস্তিৰ পৰা বলে আজমলৰ মাইকি এটা 2 নম্বৰ মাইকি মানে 1 নম্বৰ নহয় 2 নম্বৰ মাইকিটো ফাঁসি লাগে মৰিছে আমি শুনি আছো আপুনি আহক তে আমি লগে লগে তাৰ পৰা খবৰ লৈ বস্তিৰ পৰা আৰু খবৰ লৈছো লৈ পেলাই দেখিছো হসা তেতিয়া আমি অসি সাৰক ফোন কৰিছো অসি সাৰ আছিল হেৰিত কবাত আছিল তেওঁ কৈছে ঠিক আছে মই মানুহ পঠাই আছো মই এইটো জানো আপুনি হইলাল বস্তি বিডিবিৰ কি হয় প্ৰেসিডেন্ট কি নাম আব্দুল মতিন তালুকদাৰ Labangso hut adimaklong along an raikom sai khiatum pale dunsi kadokabe asai amo claim ponsi kititang abangarpum postmortem aphan Dipu Medical College and Hospital along an pondetlo. News report Harsing Ronghang KATV News. Pinia Berta lapuan si kangton iklo domi thak me kardom.